Na putu smo za Damask. Vozimo cestom koja predstavlja žilu kucavicu i jedini legalni ulazak u Siriju preko Libanona. Vojne kontrole su česte i stroge. Iako smo naviknuti scenama razaranja iz medija, jedan pogled na Damask daje nam do znanja da nije cijela Sirija razorena. Centar grada je očuvan. Danas, kad građani vide stranca kako šeće gradom, smatraju to egzotičnom pojavom i drago im je što se netko zanima za njihovu situaciju. Usprkos eksploziji islamističkog terorizma, sekularnost nije pokleknula, a klasična sirijska svakodnevica još uvijek dominira gradskim ulicama. Plakati sa svih strana pozivaju u vojsku. Žene hodaju bez pratnje, jedino rubac ukazuje na privrženost islamu. Zbog priljeva izbjeglica, populacija Damaska se od 3,5 milijuna prije rata gotovo udvostručila. U samom centru, unutar legendarne tržnice Al-Hamidije, život se na prvi pogled odvija normalno. Suk je tradicionalna tržnica na kojoj se prodaje roba sa svih strana, od domaćih začina do zapadnjačkih haljina. Ovakva mjesta su zbog koncentracije ljudi potencijalna meta bombaša samoubojica, što se već i događalo. داعش أسباب السعودية الله يخرب دار السعودية والخليج كله. إنه الله يهديهم ويرجعهم لصوابهم وأنا أم شهيد. Omejatska ili Velika džamija glavni je simbol Damaska. Iz vjerskih razloga posjećuju je i kršćani i muslimani. U njenom središtu pokopana je glava svetog Ivana Krstitelja, a tu se nalazi grobnica vojskovođe iz vremena križarskih ratova Saladina. Damask spada među najstarije gradove svijeta. Naseljen je još od 3. tisućljeća prije Krista. الحمد لله سوريا بتمتاز عن باقي الدول العالم كلها بوجود التآلف الروحي بين الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية. عنا نحن بدمشق خاصة ودمشق القديمة هون بهالمكان حول الجامع الأموي في عنا الأحياء القديمة تتآلف فيها الحارات الأصيلة الدمشقية الأصيلة. Usprkos ratu, to je i danas oaza mira i suživota. Ljudi dolaze na molitvu, učenje Kurana, ali i opuštanje. Iako se islam zbog radikalizma i džihadizma islamske države i ostalih islamista na zapadu doživljava kao prijetnja, po mnogim tumačenjima to je religija mira. U sukobu koji je postao sektaški, Asadova vlada naglašava upravo svoju sekularnost i antisektaštvo. Kada utihne gradska vreva, akustika prostora pojačava zvuk detonacija iz susjedne četvrti u kojoj se vode borbe. Kada se začuje detonacija, ljudi se gotovo ne okreću. Poslije 5 godina rata već su anestezirani na zvukove eksplozije. Militanti su se znali probiti do centra, pa je osiguranje pojačano na svakom uglu. Vojne kontrole provjeravaju svako vozilo. وبمحافظات دمشق والشغله الثانيه انا طبيعه عملي هلا طبيعه عملي هون انه هلا نحن حاجز تفتيش وتفتيش دقيق نحن لانه محور دمشق القديمه محور دمشق نحن لازم نكون عم نفتش تفتيش دقيق وتفتيش للسيارات تام تفتيش من المتفجرات وتفتيش من اي شيء يكون.
Kakva god ih nevolja zadesila, Damašćane je teško odvratiti od njihove velike ljubavi, ovisnosti o kavanu. Čaj, kava i nargile šire svoje opojne mirise u ovim centrima društvenog života. Iako je prije rata Damas bio grad koji ne spava, sada promet utihne već oko 10 sati navečer. Ratno stanje diktira nove uvjete života. Gorivo poskupljuje, a struja dolazi svaka 4 sata i zadržava se samo 2. Zaglušujuća simfonija agregata odjekuje gradu. Zbog cijene nafte oslabljena je i sama proizvodnja, da ne govorimo kako je u mnogim krajevima zbog rata ona u potpunosti nemoguća. Sirija je nekad izvozila hranu, a danas jedva prehranjuje svoje stanovništvo, primajući donacije raznih humanitarnih organizacija. Tržnica Zablatani centar je za preprodaju voća i povrća koje dolazi iz raznih dijelova Sirije. Otkad su se ruske zračne snage uključile u rat, prometni pravci postaju sigurniji i lakši za transport, pa tako i namirnice lakše stižu do glavnog grada. Trgovci nam pričaju o problemima do kojih dolazi pri susretu s militantima. ارتفاع الأسعار غلاء عالمي مبين معروف كل العالم تعرفه. أجرة النقل هي حسنت الأسعار والمواد زادت على أضعاف على نسبة الدولار. المواد زادت غليت صار في تكلفة على المزارع صار في تكلفة. هلا كان أجار السيارة قبل الأزمة 2700 اليوم أجارها 45,000. Dok povrće stigne na gradske tržnice, njegova cijena je već udvostručena. Lako je primijetiti da se kupuje manje, iako su tržnice još uvijek šarene i krcate ljudima. Na jednoj od njih, Bab El Džabi, trgovac Iman Al Salman objašnjava navike svojih sugrađana i promjene cijena zadnjih nekoliko godina. هلا التضخم اثرت على العالم كلها، هلا العالم كلها هلا في شيء عم يقول لك شيء ابدا مثلا عم ينقوا ارخص شغله لياكلوها، العالم كثير تعبت يعني بالنسبه لغلاء الاسعار، كيلو البندوره هلا مثل هاد حق الكيلو هلا مثل هاد عم وصل لل 500 ليره، 500 ليره في ناس مو حسنانه تاكل. Usporedbe radi, cijena kilograma rajčice prije rata bila je 10 puta niža, odnosno oko 50 sirijskih funti. Upravo zbog visokih cijena i velike nezaposlenosti, o prehrani se brine organizacija UN-a, Svjetski program za hranu. Na punktovima diljem Sirije dijele pakete humanitarne pomoći. U paketu se nalaze najosnovnije stvari poput riže, ulja, bulgura i konzervirane hrane. Trenutno se brinu o više od 4 milijuna ljudi, a taj broj je u konstantnom porastu. Kako neslužbeno doznajemo, hrana će se uskoro distribuirati i u gradove pod kontrolom Islamske države zračnim putem. الحمد لله يعني مستورة الحمد لله بس انه يعني زيادة ما في شيء ترى الريح ما في عنا كله والله عيري الله وكيله. Hrana koja se distribuira kupljena je u inozemstvu, kako se ne bi poremetilo tržište u Siriji, što bi dovelo do porasta cijena i još gore situacije za stanovništvo. In terms of food assistance, we deliver as a World Food Program food assistance to 4.25 million people in Syria. Most of them, the majority, are internally displaced from all over the country. And here in this location, with our partner Hafz al-Na'ma, we feed 23,000 families every month. Usprkos neprijateljstvima, pomoć Crvenog polumjeseca ulazi i na teritorij pod kontrolom pobunjenika. Nalazimo se ispred gradića Dume, na području ogromne enklave zvane Istočna Guta. To je područje oaze iz koje se razvio drevni Damask. U okolici Damaska više je četvrti koji su pod okruženjem sirijske vojske. Sirijska vojska će prvo detaljno pročešljati kamione da se onemogući doturanje oružja. Ljudi ovdje žive doslovno na prvoj liniji, a civili se miješaju s vojskom. But they have been used by the terrorist groups using starvation, you know. For instance, if he needs fighters, some guy, he just
give 6 kilograms of rice and sugar and etc. in 1 month, and something like what is equivalent to $20 per month. And he will hold a rifle for him. Pošto je preko linije razdvajanja nemoguće proći, posredstvom lokalnih stanovnika dolazimo u posjed nekoliko snimaka s druge strane, unutar opkoljene Dume. Prema raspoloživim podacima, unutra se nalazi i oko 200.000 civila. Nepravedno bi bilo sve te ljude nazvati teroristima, iako je upravo taj pojam toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji. Zračni napadi razaraju cijele zgrade i uništavaju ljudske živote. Civili su često taoci ovakvog stanja i stradavaju na svakodnevnoj bazi kao kolateralne žrtve. Iako pomoć stiže raznim kanalima, pa i posredstvom crvenog polumjeseca, stanovništvo unutar opkoljenog grada oskudijeva u hrani i lijekovima. Stanovnici Dume ne polažu nade u pregovore u Ženevi. ما تحققت بصراحة ولا يمكن 40%. ويعني جبهات شغالة لهلا وكلها شغال وبرا عم يتفاوضوا على شيء يمكن على أرض الواقع ما موجود بالمرة. يعني لازم شوي يغيروا بالطريقة اللي هناك. Na spomen predsjednika Bašara al-Asada i njegovog eventualnog ostanka na vlasti, tonovi su još žešći i nepomirljivi. الأسد هو مشكلة وليس الأسد جزء من الحل. يجب على الأسد أن يرحل. هذا برأيي ورأي الشعب السوري عامة. الأسد هو المشكلة بحد ذاتها وهو رأس المشكلة ويجب الإطاحة به. Zbog koncentracije ljudi opasnost je velika i moramo uskoro nazad u centar Damaska. Preživjeti u Siriji nije lako. Iako još uvijek imate svoj dom i posao, troškovi su previsoki za većinu stanovnika. Plaća nekoga tko radi kao službenik u vladinom uredu često ne prelazi $100, dok je prije rata bila 5 puta veća. Neki od razloga nezadovoljstva stanovništva su zamršena birokracija, korupcija i profiterstvo kako prati svaki rat. O tome će rijetko tko govoriti javno. Zaposlenik Telekoma, Jazan Kaka, u neformalnom razgovoru potvrđuje da se bogati sve više bogate, a siromašni postaju siromašniji. Čim smo uključili kameru, naglo mijenja svoju priču, odnosno ublažava rečeno. In Damascus, the situation is very different from the things that are delivered by the media. In Damascus, everything is okay. There is jobs. There is opportunities. This is the capital of Syria. In the outskirts, there's a lot of problems. But hopefully, soon, everything will be okay and peace will come back to Syria. Inflacija je ta koja pogađa uvoznike jer dolar je prije rata vrijedio 50 funti, a danas je njegova cijena 450 i raste na svakodnevnoj bazi. Trgovac začinima, Nader Alakat, poduzetnik koji je stvorio pravo malo bogatstvo, izgubio je puno. S 27 radnika spao je na samo 3 i na jednu trgovinu u centru grada. Često navečer dolazi u luksuzni hotel Four Seasons, okupljalište elite. 23 غرفة 4000 مسطح 4000 متر مسطح منشأة كبيرة من 3 سنين ما بعرف شيء عنها. U istom hotelu na razgovor nas poziva ministar Hasan al-Nuri, nezavisni predsjednički kandidat na izborima 2014. Ishod je bio sve samo ne neizvjestan. Izgubio je protiv Bašara al-Asada, osvojivši 4,3% glasova. And the Syrian people asking Assad to stay because you are asking some, unfortunately, terrorist groups to defeat our government, and we are asking our army to maintain its position and to win the war against terrorism. This is the issue. We have to really consider it seriously. U manje luksuznom hotelu, nekad popularno među mladim putnicima, pozdravili su se s prihodom od turizma. Njegove sobe danas pune izbjeglice iz raznih dijelova Sirije. Da je ovdje nekad bilo živo potvrđuju brojne novčanice na zidu iza recepcije i putnička literatura na 20-ak stranih jezika. Taman kad je turistička industrija bila u najvećem zamahu, započeo je sukob koji će sve,
pa tako i turizam baciti na koljena. Nabil Mokao u hotelu Sultan radi već punih 30 godina. Yes, they came from the Raqqa, from Deir Zor, they came from Palmyra, they came from Aleppo. They came here, you know, they escape. Yes, from the terrorist organizations. Yes, Damascus, it was with 3.5 million inhabitants, now 7 million inhabitants now. Yes, they came from all these places where is ISIS and Jabhat al-Nusra and other organizations working there. The civilians come here because, you know, there is a government, there is a state, you know, there is a protection for them. U hotelu živi Šajma Amtijat. Sa svojom se obitelji doselila iz predgrađa prije 2 godine. I wasn't scared really, because I thought that it'd be like 2 days and we'll come back home. 2 days became 2 years and now 3 years. Glavni grad Sirije predstavlja svojevrsnu sigurnu zonu za izbjeglice iz njegove šire okolice ili iz razrušenih kvartova. Institucije funkcioniraju i službe rade, a izbjeglice čekaju povratak u svoje domove. Neki su sreću potražili u Europi, ali kao što kaže ministar Al-Nuri, otišli su samo zbog sigurnosti, a san o dobrom životu ostao je neostvaren. Because of this naive opposition and because of this terrorism, the consequences of terrorism was that we have refugees, that we saw many people leave their countries, come to Europe, to Croatia, and to other countries. And unfortunately, we lost our main key doctors, engineers, lawyers, brothers and sisters, children. You cannot see any family that didn't lose any of its relatives. One of my relatives also left to Sweden, for example. For what? For nothing. Posjetili smo jedan od brojnih izbjegličkih centara na rubu Damaska, gdje smo pokušali saznati na koji su način ljudi napustili svoje domove. U Damasku se nalazi 129 centara za izbjeglice i još 242 zgrade u koje se smještaju oni kojima je potrebna pomoć. Usprkos dobrim uvjetima u Damasku, milijuni su napustili Siriju na samom početku sukoba. Smjestili su se u izbjegličke kampove u Jordanu, Libanonu i Turskoj, a mnogi nastavili svoj put prema Europi. Oni koji ne žele pristati uz režim, ali niti uz islamističke grupe, jedini spas nalaze u emigraciji. هلا نحن عدد المهجرين بريف دمشق ضمن مراكز الإيواء نحن فيها بحدود 7000 واحد ضمن 129. طبعا المهجرين 7000 ضمن المراكز. أول ما بيفوتوا المسلحين بيرخوا شوي، وهي الفترة اللي احنا لحقنا حالنا طلعنا. يعني فترة زمنية يعني مو ما بحسن أوصفها يعني. U svakom centru obiteljima se pokušava osigurati koliko toliko normalan život, a za to se brinu brojni volonteri, posebno na polju obrazovanja. The students are so eager to learn during the crisis, and you know that knowledge is the most important weapon we can use to cope with, to end this war in Syria, actually. And along with the simplicity here, we have the less equipment. Although we are going through a traumatic time in the history of our country, see the students, they want to learn. Među dekoracijama glavnog grada su bezbrojni posteri predsjednika Bašara al-Asada. Nemoguće je ući u prostoriju ili proći ulicom, a da ne naiđete na brojne njegove portrete. Sustav kojeg je Bašar al-Asad naslijedio od oca 2000. neosporno je bio autokratski. Pod novim predsjednikom gospodarstvo Sirije se liberalizira, uvodi se internet, a bolnice i zdravstvo su besplatne. Brojne tajne službe i dalje nadziru građane, a kritika vlasti strogo se kažnjava. Najnezadovoljniji su većinski sunitski muslimani, odnosno njihov radikalniji sloj koji je neuspješnu pobunu pokušao još 1980. Ono što je počelo kao prosvjed protiv autokratske vlasti, pretvorilo se u krvavi pir u kojeg su upletene brojne islamističke grupe naoružane iz inozemstva.
Rat u Siriji ušao je u 6. godinu. Još 2013. bilo je upitno hoće li se režim u Damasku održati, a samim tim i grad Damas. Pobunjenici su prodrli gotovo do Omajetske džamije. Danas je situacija zbog uključivanja Hezbolaha, ali i Rusije u rat bitno drugačija, a islamisti su okruženi u enklave oko prijestolnice. Do prve linije moguće je doći taksi. Vozimo prema kvartu Džobar, koji je najbliži kvart Damasku pod kontrolom militanata. Nalazi se svega 3 do 4 kilometra od centra grada. Samo 3 kilometra od centra, u četvrti Džobar, svakodnevno se vode žestoke borbe. U ratnoj zoni su ukopani tenkovi i iskopani rovovi. Cijeli dio je u potpunosti opustošen, djelio je kao da je nastupio Armagedon. Nema niti jedne čitave kuće ili zgrade. Civili su odavno napustili svoje domove. Uz očuvane zgrade parkirani su tenkovi. Spremni su za akciju svakog trena. Moramo se javiti lokalnom zapovjedniku koji će nas provesti prvom linijom. حاربنا لو فوق الارض بسبب جبنهم وعدم قدرتنا على مواجهه المقاتلي الجيش العربي السوري يلجؤون الى الحفر حفر الخنادق حفر انفاق تحت الارض. Ovdje sva brutalnost urbanih borbi dolazi do punog izražaja. Snajperiste istjeruje bombardiranje i granatiranje, kuće i zgrade srušene su do temelja. Na pojedinim mjestima treba trčati zbog djelovanja snajperista. Uske uličice sada su prolazi za vojsku. Radi lakšeg i sigurnijeg kretanja razvijen je sustav tunela kroz kuće i zidove. Ovo je jedan od tunela kakve sirijska vojska koristi za opskrbu svojih prvih linija, ali slične tunele grade i militantne skupine koje se nalaze na drugoj strani, samo 50 metara udaljene od ove pozicije. Zbog nemogućnosti korištenja direktne zračne i topničke podrške te velikog broja snajpera, tunelska borba postala je značajka urbanog rata u Siriji. Pobunjenici su znali prokopati prolaze ispod vladinih snaga i dići u zrak cijele zgrade. Na kraju tunela nalaze se mitraljevska gnijezda. Iako trenutno nema ofenzivnih akcija, pucnjava je svakodnevno. Uz iskusne borce na prvoj liniji se nalaze i ročnici na odsluženju dvogodišnjeg vojnog roka. قعد شي شهر هون تقريبا حسب الوضع هون إذا مناسب ننزل مو مناسب الوضع فيه استنفار بنضل هون بس يكون الأمور طبيعية بننزل تنتهي ساعة. Natrag u Damask. Rat je prouzročio velike ljudske gubitke, a uništen je i znatan dio kulturne baštine. Teroristi Islamske države u Palmiri su izvršili neviđeni kulturocid. How I can accept as professor, specialist about the Roman period in Syria, how I can imagine to work as director general without Palmyra. It was the more sad time for my life. Profesor arheologije Mamun Abdul Karim radi na očuvanju starina. Mnogi su predmeti zauvijek izgubljeni na crnom tržištu. Now we know all the objects go to Europe and market black in Europe with false documents. We received a lot of the documents. We proved that this document is not true. One, two Gulf countries like Dubai, like Qatar, etc. Market black, and United States and China, etc. We have, but what we hope now to have good cooperation with Interpol and UNESCO. Sirija kao kolijevka čovječanstva obiluje je arheološkim nalazištima. Usprkos raznim militantnim grupama, Ured za očuvanje starina pokušava doprijeti i na pobunjeničku stranu. Yeah,
I have now 2,500 colleagues are working still now in all Syria. We give them the salary if they are under control of if the area under control of the government or not government, opposition, etc., or Kurdish fighters in the northeast of the Syria. Finally, they are my colleagues. And finally, our objective is one: how we can save our common heritage. Jedini način da se starine sačuvaju je brižno označavanje i skladištenje. Na ovaj način spašeno 90% sadržaja sirijskih muzeja. Usprkos nametnutom embargu, razorenoj zemlji i devastiranoj ekonomiji, Sirijci su optimistični. Povjerenje u vladu svakim danom raste. Dobili smo poziv da poslušamo probu Filharmonije. Nova zgrada opere, sjedište je umjetnosti. Nekad jako industrijsko središte, grad Homs pretvoren je u ruševine. Njegovi su se stanovnici razbježali, što u inozemstvo, što prema teritoriju koji kontrolira sirijska vlada. Iako su sukobi u gradu prestali, bombaški napadi još uvijek predstavljaju svakodnevnu opasnost. U početku protuvladinih prosvjeda 2011. Homs je bio grad sa širokim odazivom građana na ulice. Potekla je krv, oformljene su pobunjeničke brigade i bitka za Homs, koja će rezultirati s preko 2000 mrtvih, je započela. Nigdje se brutalnost urbanog rata nije iskazala tako strašno kao ovdje. Grčevite borbe vođene su za svaki ulaz, kat, prometni znak. Nakon nekog vremena, linije su postale tako čvrste da je svako napredovanje postalo teško i jedini način bio je sravniti sve sa zemljom. No ljudsko meso je čvršće od metala, granata i betona. Vladine snage jednostavno nisu uspjele istjerati pobunjenike. Opsada Homsa završena je sporazumno, kada su se pobunjeničke snage povukle prema sjeveru. Usprkos razaranjima, Homs okreće novu stranicu. U kršćanskoj četvrti obnavljaju jezuitski samostan i brinu se o obrazovanju djece. Tamo susrećemo Rulu Bargudun, koja vodi jezuitsku udrugu za izbjeglice. هلا بالنسبة لحمص القديمة رجعت الحياة بصورة أسرع ما كنا متوقعين. الأهالي كان عندهم كتير رغبة بالعودة، رغبة لأنهم يرجعوا الحياة مثل ما كانت وأفضل من قبل. Regija Homs proteže se sve do drevnog grada Palmire, kojeg je sirijska vojska u proljeće 2016. oslobodila od Islamske države. Vozimo 30 km južno od Homsa, do grada Mahina, gdje još uvijek traju borbe s Islamskom državom. Grad Mahin, kroz koji trenutno prolazimo, još prije mjesec dana bio je u posjedu Islamske države. Nevjerojatno je zamišljati da su još prije nekoliko tjedana ovuda hodali bradati teroristi, krcati oružjem svih vrsta. Odmah su vidljiva razaranja i znaci sukoba. Nije preporučljivo skretati s ceste, jer mine se nalaze iza svakog ugla. Samo u zadnja 3 mjeseca Mahin je 2 puta osvajala Islamska država da bi ga sirijska vojska vraćala. U pozadini su topnički položaji koji se pripremaju za djelovanje. Višecjevni bacači raketa moćno su oružje u arsenalu sirijske vojske. Uskoro stižemo do zapovjednog mjesta sirijske vojske, gdje visoki časnici koordiniraju napad. U tijeku je ofenziva s ciljem oslobođenja Palmira. Ovo je borba u pustinskom ambijentu s malo zaklona. Tenkovi djeluju iz daljine prema ukupanim islamistima. Na prvoj liniji gore vojna vozila i ostala oprema, a nakon djelovanja topništva ostaju oblaci dima i prašine. حتى سلاح الهندسي بيتقدم مع القوات لفك العبوات الناسفة، لأنه هدول داعش بيشتهروا بزرع العبوات الناسفة والألغام في المناطق اللي بيتركوها. Na koji se način islamisti odnose prema osvojenom području, govori nam i snimka uništenja kršćanskog hrama u gradu Kvaretajn, kojeg sirijska vojska pokušava osloboditi. U blizini se nalazi kršćanski grad Sadat.
očuvane od razaranja, iako pod stalnom prijetnjom islamske države. Osim stalnog prisustva vojske na ulicama, na rad podsjećaju slike mučenika i poginulih vojnika na glavnom trgu. U lokalnoj crkvi se održava komemoracija. Saučešće izražavaju susjedi muslimanske vjeroispovijesti. Rat ih je sve pogodio podjednako, žestoko i bez milosti. Nermin Farah je tek prekjučer saznala da su joj braću ubili teroristi. لينا أول يوم ما حدا قرب علينا، ثاني يوم فاتوا على البيت وأخذوا أخواتي من قدامنا. أعمارهم واحد 18 كان وواحد 22. Pripadnici sirijskog ogranka Al-Kaide, Front Al-Nusra, grad su osvojili prije 3 godine. Čak 12.000 njegovih stanovnika napustilo je svoje domove. Hrabri su ostali, ali nije im bilo lako. Abdullah Dahi, vlasnik male trgovine, svjedoči što se dogodilo. اللي صار كانت العالم كلها نايمة الصبح بكير شي الساعة 6:30 دخلوا على البلد تسلل بطريقة التسلل فاقت العالم على وجودهم بالضيعة طبعا الأهالي والشعب كله خاف ارتعب منهم من أشكالهم وطبعا كنا سمعانين احنا عن تصرفاتهم السيئة بالبلاد اللي بيحلوا فيها وأنا بقيت ببيتي تقريبا شبه محاصر 3 أيام لغاية ما طلعت من البيت باتجاه الأمان يعني مطرح ما كان طبعا الجيش العربي السوري كان واصل وقتها قدرت أطلع من البيت ورحت لعند الجيش. Sirijska vojska uspijeva istirati pripadnike Al-Nusre, ali 2 godine poslije njih pred vratima grada nalazi se zloglasna islamska država. Vode se žestoke borbe i njihov je napad odbijen. Sadad je strateški grad koji Siriju dijeli na sjever i na jug. Borci islamske države pokušali su ga osvojiti više puta, ali nisu uspjeli. Stanovnici Sadada kažu da su im snagu dale vjera i molitva. سافر نحن كان في اختلاف بالآراء بالنسبة للي هاجروا لكن أغلبية اللي هاجروا عائلهم مع البلد وموعودين بعودة إلى البلد وقت بتستقر الأمور تقدم ضحايا كتير اللي هاجر. Kršćani su tijekom 1920-ih činili čak 30% sirijske populacije. Prije početka rata 2011. bilo ih je oko 10% ili 2,2 milijuna. Sunitski muslimani u populaciji sudjeluju s oko 70%, a manjinski alaviti, kojima pripada i predsjednik Bašar al-Asad, čine oko 12%. Druzi i ostale sekte već ulaze u promile sirijske populacije. Grčka crkva, armenska crkva, sirijska autokefalna crkva, melkiti, katolici, maroniti, samo su neke od kršćanskih denominacija. Usprkos manjinskom statusu, kršćani spadaju među bitne faktore stabilnosti zemlje. Zasigurno najveći kršćanski biser u Siriji je grad Malula. Nalazi se 60 km sjeverno od Damaska, a korijene vuče od najranijih dana kršćanstva. U 20. stoljeću postao je i turističko odredište, no nije uspio zaobići sudbinu većine Sirije. Hodamo uskim i devastiranim ulicama Malule. Kuća Antoanete Talap dala je više od jednog mučenika. Ubili su ih islamisti prilikom napada. Probudile su je detonacije i galama. مسكر كسروا الابواب وطلعوا نحن كنا قاعدين جوات الغرفه من جوا وقاعدين عم نصلي انه يا رب انه ما تتكسر معهم الابواب وما يطلعوا لعنا. ضلوا يخبطوا ويكسروا ويصرخوا فاتوا بعدين كسروا الباب تحت وكسروا الباب هون وفاتوا لجوا لعنا. جوات الغرفه في مثل غرفه صغيره انه في عليها بردايه. رفعوها قاموا شافونا قاعدين جوات الارض. قاموا قالوا انه طلعوا عليكم الامان. نحن صدقناهم ووثقنا بكلامهم انه طلعوا عليكم الامان. نحن طلعنا. طلعوا الشباب لهون، طلع المرحوم انطون اخي ومخايل والشباب، وانا وخالتي وابي ضلينا جوات بالغرفه قاعدين. طلعنا من جوات الغرفه الصغيره وقعدنا جوا. انا ما طلعت معهم لهون، انا وقفت على جنب على الزاويه قدام
البيرو. بلشوا بعد ما طلعوا الشباب بلشوا يقوصوا جوات الغرفة، صاروا يزتوا قنابل. هن عم يقوصوا، أنا تصاوبت رصاصة هون. أنا كبست على الجرح ونزلت تحت البيرو، قلت لها يا عذرا أنت ما تتخلي عني. حسيت ضوى علي، ضليت قاعدة وأنا كابسة على الجرح. بعد شوي حسيت شي طار على إيدي بس ما عرفت شو. كانت إيدي مضروبة وطرف شظايا من القنابل، صاروا يزتوا جوات الغرفة قنابل. طار شظية، فتفتت لي إيدي، فرت اللحم، فرت العظم. هلا إيدي بدون مفصل، ما بيصير لها مفصل. Sve je započelo samoubilačkim napadom skupine Al-Nusra Front na vojnu patrolu kod gradskih vrata. Islamisti su zatim zauzeli nove pozicije u brdima iznad grada. وبالتالي صاروا هن بموقع استهداف لأهالي معلولة وللجيش المرابط بأول معلولة. الجيش ما كان في معلولة، كان بأول معلولة. Nusra je potom zauzela cijeli grad. U Maluli je ostalo svega 100-tinjak stanovnika. Ostali su se razbježali i preselili u Damask, Europu ili Ameriku. Dobar dio grada je razrušen, što u borbama, što u divljenju islamista. كانوا الإرهابيين يمنعوا أهالي معلولة من الوصول إلى أراضيهم بالمنطقة الشمالية للعمل في الأراضي الفلاحين يعني. Stric Josefa Daseha odlučio je ostati. Ubijen je na ulici usred bijela dana. The terrorists killed him at this place where he was filling water to drink. And they killed him from the sniper was in the convent. Gotovo svi crkveni objekti su spaljeni. Katolička crkva još se nekako drži, što se ne može reći za ostale crkve. Samostan Svete Takle u potpunosti je devastiran. Militanti su zapalili neke prostorije i noževima oskvrnuli brojne freske. Nekad su ovdje živjele opatice, a sada se o njemu brine tek jedan kućepazitelj. على الدير لياخذوا الراهبات هن كل هالقصه تبعهم ليفوتوا ياخذوا الراهبات من الدير. فاتوا لهون على الدير صاروا يزتوا قنابل صوتيه ما بعرف شو، يعني الحجات كانوا موجودين بقلب الدير. صاروا يقولوا لهم بشار الاسد عم يقصف الدير، بشار الاسد عم يقصف الدير. Treba reći da je sirijska vojska uistinu granatirala Malulu u jeku borbe protiv militanata. No međureligijski odnosi nisu narušeni, ako je vjerovati izjavama stanovnika. لا يعني ما تقول انه مسيحي او مسلم، احنا ما عنا، بس نحن كمسيحيه بسوريا عشنا 50 سنه على ايام المرحوم حافظ اسد وعلى ايام بشار الله يطولنا بعمره. يعني نحن ما حدا قرب صوبنا، بس وقت اجت هي المعارضه المعتدله اللي بدها على اساس انه بشار ظالم، بشار ظالم وابوه كمان ظالم، بدها تيجي اخي تشيل هالظلام وتعطينا عالم اخي تريحنا. بقى مشان هيك نحن يعني خلي الغرب. Egzodus stanovništva pogodio je sve etnoreligijske grupe. Strah od rata, spaljeni domovi, nepristajanje u strane u sukobu, traženje sigurnosti samo su neki od razloga bijega iz Sirije. Aramejski jezik kojim je govorio Isus Krist još uvijek odzvanja među stijenama Malule. U proljeće 2014. islamisti su napokon istisnuti iz grada. Na školskom igralištu još uvijek se čuje dječji žamak. Ukoliko se građanski rat nastavi, kršćani koji ovdje žive stoljećima nestati će iz Sirije zauvijek. Stotine tisuće kršćana je raseljeno zbog borbi ili je napustilo zemlju. Spaljene crkve, uništena sela, prisile na preobraćenje uzrokovale su čvršću vezanost uz režim koji je sekularan i garantira sigurnost u tom smislu. Postoji strah da će u slučaju svrgavanja predsjednika Bašara al-Asada kršćani postati žrtve sektaškog nasilja, kao što je to bio slučaj poslije američke intervencije u Iraku 2003.
Mirovni pregovori privremeno su zaustavili sukobe u pojedinim dijelovima velikih gradova, ali većina zemlje i dalje je u plamenu. Za svakodnevne ljude u sirijskim gradovima nada u mir je sve što imaju. The starting point will be forgetting all the history and all the misery in the past and starting a new life with a new kind of determination to improve living standards, to improve jobs. So we will not. I would prefer not to talk about the past. I prefer to talk about the future because we are the people of the future, and we should insist on this. And creating oppositions who come from abroad, who come from other countries to impose their views on us. No way, Jose. We will never accept it. The crisis will finish. We are sure that the peace will come. But all the destruction on the cultural heritage will stay for generations. يؤثر تأثير كبير لا تأثير خفيف وعارض. Damask je bio i ostao grad svih sirijskih naroda i religija. Borba protiv režima nije se pretvorila tek u rat, već u bitku u kojoj su zasad poraženi samo mir i sloboda. Prema podacima UN-a, u Siriji je do sad života izgubilo 270.000 ljudi. Više od 11 milijuna je raseljeno. Kada bi rat prestao ovog trenutka, za obnovu zemlje bilo bi potrebno punih 40 godina.